Omurukiko orushitamira ishomero rya Ageihangwe Primary School orubire rumwe abakuru okurwa mu kitongore kirukurinda enyamaishwa ekya Uganda Wildlife Authority hamwe n'abebembezi ni Abatuura bashabire UWA okubegyesa bakamanya uko beine kutura n'enyamaishwa abage kandi tukamanyira kutura nayo kutura n'ebikoko twaturashaba ekitongore kya UWA kucyo kututwara mu zinde park zakugukire ezagira rurengurwa yiguru nuko niko tukarambura tukaganira n'abatuzi bamwo nuko bakatugambira abo bakatura batanibikoko bashemererwe bataninga barebire mu buremezi buto. Ekirungi during this awareness I have captured those points ndaza kwandika reporting submitting it to the management and I believe management will respond based on what they have read in the reports. Hona aba bashabire UWA okubarondera ebihingwa ebitarukuriwa nyamaishwa bagumize ngo byinje barukuhinga nibiribwe nyamaishwa bahendera batine kibihiremo abufundo wa murora tubunisiteganisa habwe bicori oburo n'emisireni yacu twanitushaba kuba bakaturetere ndisho emisiri eyenjubu zitari kurya eyebikoko bitari kurya nkamajani umwani emiti nebinde by'ebikoko byo mu paka bitarabye nuko bundi twaremirwa mu bicori tukaba turasharura mu majani mu mwani mu miti nuko bikatuyamba kuzaga kushaka nebindi byo kurya ebi turabasa kurya aka hippo fence tukaestablishingire ahantu hingi ahamwe n'inkarakayi na chotera. Hippo fence umurukiga baracyeta ngo nekikomera cyeshere empindukeriho hakikomera cyeshere nekikomera kitu cya burijo cyente kituramanya ekikomera cyeshere uburingo bwacyo ni futi 2 n'ecweka so ekikondo cyacho ni futi 3 n'ecweka futemwe ezo mwitaka then emiraba ezaha ugumwe guza hansi ugundi guza higuru abebembeze nubajanga umuhendo gw'abisherukare abarukurinda enyamaishwa ezinagwo n'umuce nahawe eco gushemerire gwongerweho abeningera ngo government eshemerire kuronda abakozi ningashikongera abakozi omuri katonga kucera munonga aha binyamishwa biri kucera kuba nibicwekanisa bikarya emisiri y'abantu kwenda ngo abantu abatuze nabo bakoreki baganyirwe emisiri yabo bagire ecyo basharura ecyanyinca kare ya namazima manpower etwirelinche konka Uganda Wildlife Authority turiningire recently karukurutinga abisurukare bareka ronana 5 kandi ndatekateka ngo portion bamara kushohora bari expected kushohora anytime. These outposts ahitwe nebizibu ya human wildlife conflicts they will be enforced baraza kutongeramo abisurukare okureba ngo enforcement na coordination n'abantu baburisho yayiyongera. Dennis tumwebaze chairman w'entebe ya kashatu habwa town council ya Ageihangwe najamu natekwa kureba ngo rugo orukuzibira enjubu rwakorwa omucyanga cye ninza kubanza sensitizing abembezi batahe banje kaba kansaraza na rero wanduza na munonga batabaho kandi twikareginge abantu abokorwa mu area zezinda abatizaho kubatwarayo kureka ngo bazayo nabo bayega nabo bagagenda bakaprayinga kandi kirungi twakakora wacha manero wano kandi warukwatana na package kandi na nyonko umuntu ko mubembeza nangwa nanye nubwo mwanya guno kurugamo nanye nyatana na paka sechihango no sensitizing abantu batahe bitu abayitere na paka kureka ngo bazaye bayega kandi nabo bakaprayinga kakora abantu bagira ngo enyamaishwa zibarihize no kubasisira emisiri gasha kwa Gilbert Mahangus.